Baqala ukumsola efanisa nebhovo waziwa ngomculi kaMaskandi iGcokama lishi. Sawubona kuphi nakuphi lapho khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathenda acaba sidombe umqomo lamehla kabanye baqoma imali was. Kada wethu ngabe usukulakho lokuqala lanke uthonze ukulungela upress subscribe button share pende comment khona konke uma subscribe ayikumela kuhamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufile video ehamba phambili. Yanganza wethu kanti ke uma ufuna i-special notification pressa ke u-like lapha na ke yonke video esifakayo izobe i-reporter kuwena njengoba wazi ukuthi ubalekile kuthina futhi ubaleke kangakanani. Igcokama elisha lithena naba otekisi naba uMcineka naba okay bagugela eMdletshen kanti leli igcokama ekwakuthiwa liyayitshela. Danke uNkulunkulu ngokuligeza igama lami. Cishe ngaze ngafa ngingaligezile igama lami kuthiwa ngiyayitshela njengomgqumeni ofuthi belichaza ukuthi kushuthi ibhova la kwakuthiwa liyayitshela kodwa ibhova la lingayitshela ngoba la ingayitholi iplatform yokuyiveza ukuthi liphila impilo njengoba ke igcokama hleli khala ngakho konke ukuthi abantu hleli bethi liyayitshela. Ngane wethu ngaphandle komusho isikhathi sakhe ngisivula lakho mayelana nalodaba noma mayelana nalenkulumo ukuthi wena luthini uvula ungakhohlwa ukusubscribe share and comment khona konke press u like lapho ke ngane wethu ngivumele ngibambe le video sihlangane kwi video elandelayo.